What are you doing? In Filipino, we say, ano ang ginagawa mo? In Bisaya, we say, gaunsa ka? I'm cooking. In Filipino, we say, nagluluto ako. In Bisaya, we say, galuto ko. I'm eating. In Filipino, we say, kumakain ako. In Bisaya, we say, kakaon ko. I'm watching a movie. In Filipino, we say, nanonood ako ng pelikula. In Bisaya, we say, gitanaw kog salida. I'm washing the dishes. In Filipino, we say, naguhugas ako ng mga pinggan. In Bisaya, we say, gahugas kog mga plato. I'm running. In Filipino, we say, tumatakbo ako. In Bisaya, we say, gadagan ko. I'm walking. In Filipino, we say, naglalakad ako. In Bisaya, we say, galakaw ko. I'm dancing. In Filipino, we say, sumasayaw ako. In Bisaya, we say, gisayaw ko. I'm driving. In Filipino, we say, nagmamaneho ako. In Bisaya, we say, gadrive ko. How about you? Ano ang ginagawa mo? What are you doing? Gaunsa ka? Feel free to drop your answers in the comment section below.